Tuh, Salim. Ada kebun binatang. Tahu cara waktu naon tak? Hujan bareng diuyan bareng Uyan. Eta Kira ieu na yuk. Masalah teh. Maneh. maneh. Ada teteh ada. Apa? Warna oh, Keluar bagi tiket. kayak asap baik. Eta kadek. Rim. Kayaknya macamnya. Kayak asap. Ngaran mah mengadeng. Kurungan. Kurungan. Hujan teh sieun. Aman, aman. Yang pakai ayam mas seperti itu. Itu Karawang. Tapi enggak ada aplikasi tapi. Ayam begini. 20. Mana menyetak guys? Oke, mana menyetak ge? Oke, mana menyet? Dari urang-urang. Kakak sini kakak. Oke, bagus. Naon? Naon mana ya naon. Mengadang mau masuk kebun binatang. Saudi. Soak. Ai soak. Mana aikinna? Mengadeng. Bola. Oke. Mana lagi mana ke? Lanjutkan mana? Mana? Ibu beli saya sudah Oh, foto dah. foto aja. Beli foto, cenah foto. Kata pada mana. Kasih ini Kak. Cie. Budak bau tapi berangan. Ada hohoak. Madeng sieun. Bagan udah ge. Sieun madeng. Itu Sieun kunaon? net Monyet, ada monyet teh naon? Hidung. Ya anjing. Ngobrol siga saha, bek sieun monyet teh saha? Aneh. Ai madeng siga naon? Apa? Dapah.
Kilo Kilo os. kilo 100. Kilo tos. Ah, 100. Keliling banget. Kakak. Ada bangga. Kayak itu. Ada bangga. Mas itu. Jakat kan ini. Hah? Jakat ada bangga gitu. Wah, sieun teh. Oh, kan orang sahabat kita. Bau tapi berat. Mana menit sih? Oke, udah ngelarasnya. Tempat makan itu di mana? Ayo belakok. Mana? Tuh, alah, ya mau ya. Eta mau awas. Payah, masih aja. Kuat, guys. Ada ya siram ulah siram. Semut. Tempat makan tuh. Bau. Apa tadi? Tempat makan di mana? Apa? Kayak itu. Nih kamar kali kayak itu. Kadang air lalian. Sia pergo. Yoga. Sewa ieu sabaraha? Lain mah tolong bakaran. Lepas 255 kai. Kan? Mana monyet kai? Mana? Yang sok. Aja tuh sana sok. Coba aya monyet. Damang A. Sorry. Iya. Mana gitu naros ada. Tuh. Dadah. Dadah. Kiss bye. Hei, kita tinggal. Yang foto lah, ini. Wah, ya monyet ah. Itu foto lah. Foto lah. Pagar. Foto lah. Bagus. Ayam monyet kok. Agak tuh, Ki. Mana monyetnya mana? Satu, lihat ya. 2, 3. Ya. Ji 2. Itu lah. Jempol. Gaya. Iji 2. Jadi Andi. Ji 2. 2 telur. Agehan aja itu. Bunga ada lagi. Jadi monyet di arah ngur ke gerak. Itu karonya monyet di arah ngur kan kalau ngomong monyet Sajing. ya maksudnya naon eta. Eta naon? Kamu gadong. Banyak yang ngurkeun, aduh.